Tala Fou e nei foi vaenga o Tala Fou o le si fonga o le Laumoa o le tala mua. O le mai lea na umalo na ola i le vaenga ia ngā se ngase atoa mai a fia i ni whaalawelawe whafosei i le whale mai tele o Rotorua e toru i tū la o whaataritali o ia e wa ai se fo mai. O le nei whaalawelawe le masina na tenei na whaaria mai e leo whai ngā ruenga. Sa te tau lava o na wawe maua i a lea wanoa e wa ai i a se foma ai e lea ngase. Peita ai o le whaafita hauri au tū lava ona o le toa ngā o lau whai ngā ruenga i le Emergency Department po o le ED. E tūla i mai lea whalawelawe i le aso luas furulua au kuso ai ua lua vai aso talo na tusi alo i atu lau whai ngā ruenga o le ED le nei a Rotorua i le pulenga o le whalamai e whaai loa i ai o lātou watungalunga ona o le uumi o taimi e whaataitali ai mai mō se fō mai i le tonu o le ED. O le ngase lea na maliu o se tamai tai e whaapea na palasi i lalo mai ui ina sa whaia i ai ngā ruenga whisosoani ai na umai lavalo na soi fua o loo masalomia o se whaale tonu i lo na whātu. O le nei whalawelawe ua i longa o na māwhatia, māwhai na ailangona o lau whai ngā ruenga e ngā lulue ai i le idi o le whale maitele le nei i Rotorua. Ua whaamaunia mai nei le mta ngā ruenga le soifua maloloina New Zealand e to tasi leisi tangata ua maua i le mai o le Mpox, mai ua masalomia le iai o se sotanga o le tangata ma le whaalinga tele le Winter Pride Festival le asa whaia tarwai nei i le ai o Queenstown. O le whaamau ai le asa ngofuana nafi o le tūlanga ua otuai nei i le 5 ma le wha le a whainga o tangata ua maua ai le Mpox i le tonu o New Zealand talu ona mua iali ni mai le wha mai i le tonu o le tunu u ia iuni o le tausanga i lua awhe luas ma le lua. Ai o lea ua atoa ia i le to lima o mai o le Mpox i le tono New Zealand i le neito sanga lua awhe luas ma le wha. Wha ilo mai ai le wha tonu o suenga o wha mai bipisi o le mtanga aluenga tamai tai fo mai o Susan Jack. O lo wha awau pēr suenga o ni tangata na awai le wha ringa e pei o na ta ua i Queenstown e au fia ai ma le tangata lea ua wha mau nia la wha ina i le wha mai e wha sa fiso tai manisi tangata na muli ane i loa ua wha ina i le Mpox i atunu ui whafo. Sa wha mawha ina mai le tamai tai fo mai a Susan Jack e ui e ono iai nisi mai e ono adi ni mai muli ane ai ta ua na sila fia o le mai le nei e whaingata pe se au na maua i si tangata mai maua lalo fo i le tūlanga e ono salalau mo pipisi atua i tua i le tonu o New Zealand. Peita ai o loo whau tua ina mai so o se tasi e masaro salo ua ono a whaina ai pe iai ma fia ini aunga e pei o le rash po o le mangeso ma le paka o le tino e da tau o na wa ai vave se fo mai. Mo le si le fia o le vailusi o le nei mai le Mpox e fe ave ina i taimi o fe usua inga ai moise i le vā o kenera tutusa. O le whae umana vai aso na toi te liu mai ai i a le li palemia ia Christopher Larkson mai sana malanga i le tunu o ko le saute. Na o la tala noi nai ma le pele stene o lea maa lo o Yun Suk Yul ia mata upu e a awhia i le puinga o le nei vaenga o le kelope ai moise o le wha le leia o fe whaataua inga i le vāo maa lo e lua ma tau mawhainga ina ia sanga wha malo sia le vā whea noa ai ma le ngālu lua whaatasi o New Zealand ma ko rea i saute. Na sia fo i le li palemi o New Zealand ia le sone lea e tua o iai ko lea i saute ma ko lea i mātū mai na ia whaalia mai ai se whailo inga ma le autu stala o lo tu mau pēo na iai se tū langa vevesi ma whaale tonu le penisula le nei o Korea. Ta ua fo i a Larkson o lo tu mau pēo na wha malo sia ia le sao o le malo New Zealand i le wha maluina leo sa ma tapu tau fe wha taua inga e wha sanga ia ko lea i mātū a toa ai ma le langolango ina o le fita ma lo au fantasi lea o lo wha mautu i le tonu o ko le i saute. O le teimi o le whono i tonga la te mai nei o le forum na whaani ai le li palemia i a Larkson le matua langolango ina lea i New Zealand
o le fuafuanga o lo te iulu ai le malo Australia i le whaavaina leo se a onga wha leo mo le Pasifika. Mai na ia taua, o le atu ina atu fo ia i se feso swani tau tupe ale malo New Zealand i le tau o le nei ati nae e tusa ma le fase lau miliona tā la. Sili atu i le fase lau wafe tā la i le sala tupe ua wha sala ina i le wha amasinoga i le company wa o le Kiwi Rail. Ona o le wha lave lea na pepe ai afi mo ta whea le nei wa ala upasese o le Kaitaki ai sili atu i le valu se lau valu se furu le a wha ingo le pasese sa ia i tonu. O le wha le tonu na ali mai ma tupu le talawhatai inga o ai saute o Wellingtone i le aso luas fuluwalu o Januari o le tausanga terwai lua afe luas fulmo le tolu a o iai lewa a i lana malanga ya ngai mo iai i le lau mua. O le aso ngafua la nafi le ana tu ina mo iai le wha ai unga le wha amisnonga wha ai tu ma loi Wellingtone ua wha asala ina i le Kiwi Rail i le salatupe e wha se lau todus fulua afe lima se lau tā la e pei ona foi iai mo dianga e le pulenga o le ngā teifale o New Zealand i lalo le tu la fono le soifua maroloi ina ma le saonga le mua ngā ruenga. O le salatupe sa whea ngai ma le company ona o lea whaalawelawe e tusa ma le tasi ma le afa miliona tā la. Peitai e whaase lautoru lua afe lima se lau tā la lea na polo ina e le whaamasinonga i tutongi e au fia ai ma le tau o le whaamasinonga. Ua amata nei ona ta tala e le pulenga o awala de tele o New Zealand le waka kotahi ia whaatala noanga ma le mamalu lau tele o le tunuu e winga i le fuafuanga e to tongi ai ia nisi o awala de tele lua i saute o le motu i matu o New Zealand. O awala de tele o lo afia o le awala fou o le Manawatu Tararua Highway ma le awala tele o Taki i matu o Leven ma o le asongafua ana nafi le ana amatai una whaanga solo ia nei whaatala noanga whaalawa i tele. A whai o le atalia e lea fuafuanga o lona winga o le a whaia po o le a iai se tau po o se tutongi e malanga ai so o se tawa le ilunga o ia awala te tele. Na whairo mai e se sui o le waka kotahi o se leni uma o le a au ina ma wha maa popo mai le whaonga ina o nei awala te tele o le ato e fo i uma i tonu o le whaaputu ngā tupe mo a wala le mālo le eta ua o le National Land Transport Fund e whaatino i nā i le tele o ngā luenga tau awala e moise o le tausinga ma le whaale leo awala pe a whaale tonu i se taimi o le aso fitu o ke topa e whaangata ai i le whaatalano ina o le nei mata upu mai o lo awa noa so stasi via whaalia i aiso na manatu. Ua fuafuaina i le asosio ave pasi au kilani, le tau fia o lātou ngā ruenga mō se whontanga, e tala noa i nā ilo lātou saunga le mū, ona o se whalawelawe le astona ina tenei, na whao o lima i se tangata i se tāsi o ave pasi. O le ave pasi nā fia o se ali initia e whaamautu i le nofuanga o pasi i Mount Roscoe. Na o se whaia o ia e se ali i e whapea na musu e te tongi ilo na pase se, ma sa tonga fitia ai le whalemai i manuanga o na fōlinga, atoa ai maona nifo. Whailo mai ai le pele stene o le uni, le Tramways Auckland, o le Leo Gary Froggatt, o le tau fia o ngā ruenga ave pasi mo se whontanga i lea mata upu e mauti nolawa o le a te le se a whai nā iuwhe malanga inga masani o pasi i te tonu o Aukilani a toa. O le so, ua whaafo ia tua i Sāmoa i o la ainga i a tino maliu o li e to lua ia sa ngā nunua i ngā runga whaavai taimi i nei, a ena mali liu whaafo sei i se whaalewe lawe tau ta vale i Ramarama i saute o Aukilani i le aso luas fuluono o Aukuso. To tele le mamadu o le tunusa a wai se sauninga whaamanatu mo i la tau e to tolu na mali liu wai le whaalewe lawe. Le sauninga sa whaie le maonte Sāmoa i mangele i le aso sā. O la tau na whano aile soifua i le whaalawe o ta vao kilemete ma le aunga Jerry i le aunga mai Sāmoa ma whaofo wili o se ta mai whaamautu i New Zealand ei. Le ana whaie o na tue sauninga ma lango maua i le sforoi le taluai.
sa whaatasi ai le Sāninga wha amanatu mo I lātou nei leo sa I sui o le malo Sāmoa e au fiai le komisina maulunga mai le laumua I Wellingtone le fionga a whamsanga wha amatala uputo le fua ai wha pele kone sula I au kilani a whe mata palu sa lue wha apo ai wha pefo I ainga ai mai se awo mai maasani ma le mamalu lau te leo le tātou tino na whaatasi e fo I le Sāninga le sui taitai o le pātia le Labour Carmel Sepuloni wha pea mai si tamai tai whaipule o le pātia le Labour o le maunga Lydia Sosene o Cheni Salesa ma sui filfilia o pulenga whaitu ma loi au kilani e o fiai tawa Nuunik Park ma lia ma Naya Lorenzo Kaisara. Sa whailo mai fo I se lipoti le wales whaasara laua New Zealand e lata I le ono se furuafe tā la le a whai o le se leni sa ma whai ona wha maa popoina mai le alofa tu no tangata sa fia so ni atu I nei a inga ona o le whaalawelawe ua malidi wai I lātou nei e tō tolu. I tā longa te nisi o le li ngo I a Yannick Sena ua tūlai mai o se tangata Italia mua lea ua manu malo I le tauwanga tele o le tenisi a Amerika le US Open ina ua whai ina ai le li a Amerika o Taylor Fritz I le lasu ngā fusi po o le final o le tauwanga I le aso ona nafi e tō tele le au tāpua I Amerika sa nau ina I manu malo le li nei o Taylor Fritz ona ua luas fultasi tausanga e le ito e malo se Amerika I le taunsanga le nei o le US Open I le whaanga tama le nei o le tenisi peita ila ma ta ina le manu malo o le li nei mai Italia o Yannick Sena e manu malo o ia e ono I le tolu ono I le wha ma le fitu I le lima. Ua mai alo ia tā longa o le Olimpeka wha apitoa po le Paralympics e pe ona tari malo ai whalani I le lua vai aso ua mawai. Tolu I tūla le umi o le Sāninga na tāpuni alo I ai nei tā longa I le Malaya o le Stade de France I le ai o pale. O le auta alo mai New Zealand nei e iwa la whai o lātou pine na mawai ia tā longa. Tasi le pine euro, wha pine siliva, e wha foi ma pine a pa mea. O saina le tunu o pito tele lātou pine na maua e iwa se fulu ma le wha lātou euro, so o atu aipele tānia, wha se fulu iwa pine euro, ma Amerika e tolu se fulu ma le ono a lātou pine euro. Ia o le wha iunga le nāle nei foi vaenga o Tala Fou.